An didroz a oa bet efet souezusat a gadeg ar c'haramba virus. E pad ar mare an vet ken fina e oa chomet bachet an denelez. Iskis a tra eo en on lycée oa bet lancé dans da gaden genta. Raksino ar spouron. Parmi eux, des élèves qui ont choisi une langue régionale comme deuxième langue vivante. En Bretagne, ils sont environ 300 à avoir choisi le breton. À Quimper. Da heul ar gwezadenn vein flastrus oa bet kaset un arme a garamba viruset. Bannet o doa ur gemenadenn. Redouad da vabdenn respond d'un divinadel, kuit d'an ol dud da ve al lazet, e koulz ar brezel, di an avezet ze. Seurt koriganet ar spas oa ar c'haramba viruset. Zo da neo gant farsa dennoù droch, kri a marvel. Zot da staga med dennaoui e penoz harza o arme arogar. C'haramba apocalypse. Yes, I'm dying. Les eien va reka ar bed a varve an eil war l'air e gile paket den ur pech skrijus. Politikerien c'halou dusa ar bed a jome bout rag an divinadel. Pen fol e doa ar bopl. Petra en oapl a rotal voudegez d'ar bara. Euruzamant e oa en on lise ouspen sinou ar c'hleuster kenta. Brezon e gerien dispon a digourdi. Bezin bet e darem pred gant daouzki an tour gwella broch lazik, breiz, ar bed a bez. An eil ar benik et var ar matematikou hag ar farsa dennou, iben var ar bleunioù hag an astrofizik. Kudenn ebet. Met an deus gant re an erj. Bromet en deus gant re an erz. Kevrin a ragzin zo bet diskuliet gant ar c'helener maout. Pen braz ar c'haramba virus et en doa brammet gant re an erz rik a eus don lycée. Spouronus. Autant du monde. Feket steredek ar form? Stereden. Steredek. Kevrin an divinadel zo bet diskuliet gant kelenerez Rosenbacho. Steredek ar forn an inio a rotal voudigez d'ar bara. Ad kavet on eus goudet tagadek ar garamba viruset plijadurioù simple. Dibri bara poazet er forn, sellet deus ar steret, kana, zoni, dansal. Profita deus braventez an natur, be an libre, be an holl assemblez. مريض سند قبرنوس دي سيالة الزيزين ميسي تحبير القوت وسند قاروس تزيد مريض سند قبرنوس دي سيالة الزيزين